Kim şu duanı okugan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati vacip bolat. Hallet lehu şefaati yevmel kıyame hadiste gelet. Azandan ki bu duanı kim okusa, hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Kıyamet günü menin şefaatim halal bolat, vacip bolat degen sallallahu aleyhi ve sellem. الدعاء قيس دعاء اللهم رب هذه الدعوة الطامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. من دعاء بارنا بالله بيجن جت تبارك أنا وشو الدعاء اللهم رب هذه الدعوة الطامة وشو طولق دعوتن وشو شكرت نيسي والصلاة القائمة عزر تراترغان نمازن نيسي آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة بإذن سيدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وسيلات والفضيلة تبرجين وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته özün vada kılgan mahmud makamına jibirgin yetkizgin inneke la tuhliful mi'ad elbette sen vadaga karşı çıkpaysın degen dua. Vasile bul vasile ballar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dua kılınan sözler aytılgan. Şu dua menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i maqtab Allah Taala'nın dargasına Mahmud makamına yetkizsin dep dua kılabız. Şu kıskaça dua, şunu okugan bolsa hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Şu adamga menin kıyamet günü şefaatim halal boldu, vacip boldu deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.